babusibeki yimi lo ngicela upress accept lapho ngikusendelile manje press accept babusibeki ayisekho ngishingane inkosi yami lapha isizwe babusibeka webabusibeka ngoba kuthiwa nabantu bepolitiki nihlupha kabi nibuye niqonywe nenze zonke izinto njoba udidwa uTikTok nje asazi uyothi inkosikazi awungisize la awungisize ma athi yacindezela athi webaba ubani hayi kuvele kubhede yonke into akusakhulumeki phela kuthiwa abantu benkohlakalo osopolitiki kuphinde kuthiwe abantu abangathembakeli bona nizokhumbula uJeff Hadebe ayefuna ukungenela ipresidency ukuthi kwavela ukuthi cha nangu naye usevukela ubusoka yafika inkosikazi indaba kwangaba mnandi khuluma uJeff Hadebe kwawuzwela inzima vavi kwathiwa wathatha usiso esebenza airport wayomfaka enhlanganweni ngoba efuna ukumbhenya ishoba kwayo baba unxamalala kwaye esifanayo naye kwathiwa usisi lo ukhwezi wamsondeza wampenya ishoba sikhuluma ngosopolitiki kwaUramaphosa kwathiwa intombazane ebifunda isikole ngazombeyinika iallowance ka50,000 yini abe iphenya ishoba sopolitiki nasikhuluma ngamakhosikazi so abaphenyi beshoba laba bonke uthi uyezwa nangu no premier bathi angazi yayina 15 noma na 16 ingane yesikole kwathi kwala ubeyiphenye ishoba kahle kahle osopolitiki bayathinteka kakhulu ekuphenyeni kweshoba akekho engathinteki abaphenyi beshoba laba mawufuna abaphenyi beshoba usho sopolitiki uthuthula lalele uzwe kuthiwa useliphenyile sibanibani ishoba ungangitshela nangadesho la umfoka kaNkabinde ethi ngazi kwakuyi-boys night babephethe nabantu babo kazikalalo enemzini yabo kunzima madoda uba unkosikazi asopolitiki amadoda angathanda ukuchaza ukuthi ayibeyikhulumela nje uyamazi na ubani uyayibhedela madoda kodwa naye umfoka kaNkabinde uyalahla mani hayi uyikhuluma kanjani lento usho kanjani ukuthi naba kade beshaya itoto yabantwana bakakhongolose ngane kaThambo lapha eMaritzburg zikhale ngokuthi kuphenywana ishoba sathi bavayelene ngaphakathi baphenyana ishoba abaphenyi beshoba laba mawubona usopolitiki ubona umphenyi weshoba kanti nangala silalele kuthiwe baphenyana ishoba uqinisile wemfo mjwaha ibona ke abantu abadla impesi ehlangene nomdolofiya lapho bahleze beready konke chithe pheze phenywa ishoba bayinkinga. Politicians are a problem in our society. How bafana nama-official kuthiwa ama-official intombi yakho mayisebenza lapha iyi-intern vele athi hayi kufanele sihambe siye kwi-bani session afike lapha ibiza ingane athi awulethe i-report leyo thusuke seyibhince ngethawula ithi yangena iqala ukumbona kuba ngathi liyawa ithawula kuthiwa madoda nina niphethwe na ushukela-ke aveze ubokololo solalala kuthiwa kuvela ingane ibonta yikho le nto sihlonipheni nina bobaba baho-mm fundani nje ukuyihlonipha le nto eniyenzayo nikhohlakele nina